INP Mizo Channel clear to te chibaile vek ule October ni somni le pasari ni lai ni ania Myanmaram chanchin langsar zual ilongai thau leng u October ni som pathum nia niarlon khothara terrorist sipai te le CDF te anin beitum khan rual chung kum somni le palimi chu chin riat lovina bova tun thlengin a omna an la hre thei ri lo ni in CHRO lam chuan voin khan an soi Khamini October ni som pathum khan niarlon khomi te chu an tlan veka atlan ve man lo mi pali chu terrorist ten manin chung zinga chuan rual chung po hetel ve ni midang an man tak te chu police kem lama an hruaya aniero athian te po hian omna chin an hremia lo ni in an soi tlangzar khuwa a CNA sipai ruang charania thatakin an phum October ni somni le pangatu falam le hakha inkar tlangzar khuwa indona khan CNA sipai pakhat aboral ne soyani a ama hi mana soi saklum chu ani mel lo ni in ruang char tu te chuan an soi akuta hliam ma a oma thisena hlo nema wanga boral ni in alang antia a ming chu ming than sanga minga tia ko ni in an soi pastor pakhatina soidan chuan tlangzara hian kuang siam sa a oma aruang chu than muala thatakin kan vui le mani ati ni in hakha lam media te chuan an soi October ni som pathuma falam le hakha inkara indona khan CNA lama tangin mi pathum an borala October ni somni khan corporal onglin tin aboral boka October ni somni le pathum khan CNA lama damdoi lamzir mek sergeant dr 92 luina ruang charani bok tin hakha CDF atangin salai zache ulian po October ni som pariat khan aboral ti ni somni le palini khan an soi bokani nimin tu ka falama tanga kalemi ulama kal le ta terrorist sipai motor somnga je chu tlaidar level khan tu phei khuwa an thleng tu phei hi falama tangin kilometer somli le pathuma hla ani terrorist sipai te chu tu phei khuwa an chol ta photani an kallama khan tu phei khomi mi pahni an lo kap hlum to ti khuwa an chu san nu an soi kha kan la reng ome falama tanga an kirle ta ka wangin kongla ka khuwa te po an lo thlaphang leya man in chua sanin an lo bibo zo nia soi ani boka kongla ka khothen khat an suwa samna sa hle nia soi ani bok kan soi tu ang khan thingtlang kholami in an rokna an thillak almira bike ong pha bu fai bek le thil chitin reng mayan phura mita mutu ten an soidan chuan kitar chenin an motor banga an phuar bet nin an soyani terrorist sipai motor somriat chuang sipai zathum vel chuan chin state chimlam matupi khopui lam an pan mek ve thunga chimlam hi thunun thei ngei tuma ma an la ka wangin matupi che vel mi te po an ral tlan na sa hle ni in an soi terrorist sipai an kalna sa ti an hriata wangin matupi che vel a thingtlang khosom nga le pahni atangin mihring sangli vel zet an ral tlan meka sipai nan paltlang tur khosom vela mi te phei chu tu man mani in an lu lova an tlan chiat san vek to nia soyani matupi CDF pakhatina soidan chuan terrorist motor somriat pathum le teng pahni in an lam an pan meka ral thuam lian pon keng tel bok sipai hi zatni chuang zathum tling lo deuh tur ang vel ni in a soi boka civil mi te hi manin in phenna nan mangang ti a hlo om thua soi bok heiwang hian an paltlang na tur kong tuana mi te chu an tlan na sa hle ani ati Sakain region Minkin township huam chunga Indo Ngyong Pinta Ungnebu bin le anauto khuwa ate nimin tlai lamdar nga chhovel khan terrorist sipai zale somnga chuang an luta heng khuwa ami te hian atlayin khuwa an chua san hloma nimina kan chanchin puana khan kan soi man talovani ruala surna samai sia chuti chungchuan achia palapin zan khothim kara an tlan hloma online at tak zetani October ni somni le pasari tukinda rukvel khan terrorist sipai motor som pathum chu minmu township ala kapa khwale 1p kho inkara PDF engpol beremo inan lo lambuna bom manga lambun an niboka motor pahni achia a
sipai som velan thinge ni hria tani boka tute malak na bernge ti po an la hre chiang hlei theilo ti chuan terrorist te chu motor pakua in malaman panzela sakain township nat kajain khobula tukin daruk le chan ve chhovel khan bom manga be an ni le a chuero PAFD anti pol te malak na ani chumi tum chuan thi le hliaman omle omlo an hre chiang talo sipai ten an ka na satawangin PDF lampon tol kir le ringot mayani demonstration run puyan nei lai vel khan mong yuwa kha aphusana sapol an nia khata an hruai tu pakhat terrorist lamen motora an suta an man tak kuwei mu nai anti kha kan la hereng ome April ni som panga khan an manani kuwei mu nai man tu police lal min sui le athui hruai police som lai mai chu voin khan kan balu township ridui khu atual thi thu va en thli thlain an kala an hong lam chu kan balu underground warriors polten bomin an lo voma police lal le midang pakhat chu an pheleng dor mai ti an muwa an thinge thilo ti chu an chian man talo an thiarin om hle ni Sakain region le makui lama te hian terrorist lamin than tho na sa hleya ma se PDF te hi an chak chhauzela tuna hi chuan sipai lam hian in opna lam engma anti hlei thei talo PDF lam hian sarkar na an chang chhauzel don ni na langa tual chung in opna lam thlengin mi pui kuta alu chhaumek ni in media then khat chuan an soi voina po mandalay le rengun lama boma puak tam le hle renguna hian kamayut lama te khayan township lama te boma puaka nimin khan tin kan chun lama te hlain taya lama te than tapin lama te alo puak to boka tin nimin khan kan balu township a boma puak bok ram chung mun rang ranga bom puak hi soikim sena ni talo zo ka bom puak awanga thi le dalan le piuso tri pol tha thu te ni tina omrenga akha to ken piuso tri lamin NLD party member an tha soi tur om le thin bokani nizan po khan tanin tari region tayat chong township a NLD office chu tu te nemo an hal le a ina kan chiat ma in an thel manani tanin tari region palo township mi chong tai khobula october ni somni le pakhata tanga ni somni le palithleng nili chung lai mai khan terrorist sipai te le PDF te an lo in do char chara nimin october ni somni le paruk khan PDF lam an veiwa lain sipai lam tang piuso ti member mi pathum an mana an silai pariat le amu enge mozat poisa fai tle ma zong nen an lak saka nili chunganin ka na hian terrorist lama tangin an ho tu pakhat telin mi paruk an thia midang somni velin hliam an tuar bok makui region yo PDF te omna so le chau tu PDF in kop YDF anti mai te chuan terrorist do tura training program an hong thar le ta ni in voin khan an soi so le chau tu lam hian terrorist do be puyan thak na sa a an me puite pon an tuar hle bokani terrorist council thu nei na pai thak tumin tran an la tluang zela helama hian terrorist sipai atanga mi pui sipai lama inlet hi zachuang an om to ni in YDF lam chuan an soya tun thachung ringot po hian CDM lama pakai som chuang an om to ani tun lai hi tlema boruak a dai deuh lai ania hetia boruak pa ngai taka om lai hi rem changa la in PDF training an nei chun zom le don ani rengun khopui khayan township day pau traffic point na check gate tukindar sari le minute somle khan boma puaka police pakhat le sipai pakhat an thia midang police pakhat le sipai pakhatin hliam an tuar bok hliam tuar te po hi an din muna thalo view ni in an soi chutia boma pu nu chuan terrorist lam chuan mi som lai an mana an kutan hnung khira mi pani phei chu lokaran bun tir hial ni in an soi tin tukindar riat vel khan kamayut le hlain township in car P road inlia park chhuwa lama traffic police te duty na bom voi ni apuak bok voin chun khan yankong bus service YBS anti mai zinga bus pakhat chunga bom mu ania an muna bulami pani chu sipai tenan man ngal ni in line taya news chona soya atlak tlak van duai tia angdon khop mai voin khan rengun region dopung township police station chu
44 UG Paul ten RPG in voithum an kapa voi ni chu station chunga atlange ya akang khulwa pon mu theyani voi khatero kem pon lama duty na lama atlani inan soi ral thuam lianan ka awanga chiat na thleng hi chip chiar takin an soi thei mai lovani voin chahmadar som pakhat vel khan Mandalay khopui teipan road anti maya vehicle license siam na office boma puak le a bike po akang chenwal ni inan soya bom po lai vel hi chuan police te po mun him lama an biru chungin min tin vel ni om takin an soya ni bom hi bike atanga puak ni inan soya hliam tuar po an om nia soya ni Mandalay khopuya vehicle license siam na office voina bom po na hi voithum apo anani to a tuan ma tang khan text la lo tura warning an lo pek to na munani Sian State Marlam Muse Township Motong Khobula October ni somni le paruk nimin tlai lamdar li pet felvel khan KIA Brigade 6 nam sipai 10 terrorist motor rual an lo lam bun vele a darkar khate movel anin kap zui boka chanchin chiang taka soi ala thei chia lova lo lam bun ania wangin terrorist sipai thi le hliaman om nual arin om thuan soi Karen ni National Defence Force KNDF laminan soi dan chuan October ni somni le paruk nimin tlai dar li vel tho khan Dimosu Township Truilui Bilak Huale Nguitong Kho Inkara terrorist sipai te nen anin kapa terrorist sipai mi som an kap hluma an motor pahni akang chebok Dimosu le Fruso Township huam chunga sipai malam nor zel te nen in dauta an nia nimin tlaya anin dauna chuan darkar ni le chan ve vel zet a o ani KNDF laminan soidan chuan an ni lama thi le hliaman omlo tin Sian State le Karen ni State in rina lam Phekhong Township Sui PA kho chunga om terrorist sipai te chuan October ni somni le pasari tukin dar thum le darli inkar vel khan silai le ral thuam lian RPG an kap na sale hlea chutianga an pong ka le awangin civil clinic pakhat le chen na in panga an kap chele ni mi hring thi le hliamero an om lo hlo ni in an soi hetianga an du tok ka silayan ka thina wangin Sui PA khomi te chu Free Burma Rangers le KNDF te tan puina in khopon lama anin thiar chuak na sa nia soyani bok Sipai Council in thune na pong la ka demonstration no dar tran tir lam khan menchian khopuya kute chi anti chu har satna tok te tan puin aman hle thina sipai thune na pong la daudala demonstration nei tu te ka hlum an ni la ya tang khan chutianga ram an mangaya wangan nun na chan ta te chu an ruang la in ama ngeyen za na lan tirin alo phum thina chutianga huna man nu tok fanga tang chuan ram chunga thisen luang na salutuk chuan aril ruwa thu sein ram ta na ati thei enge mo chu a om nge yang ti na ngai tu ta a poisoi lo nun na suat tu sipai nun rong te beilet ve chu du thlan tur om chun ni na heta boka ti chuan zero koirila pol adin ta a pol adin tir lam khan terrorist te chuan a ina lu chilin anral thuam da that chun te po voithum la yan lak sak nge ya ma seama takan man lo wangin an pol zero koirila te chu zoi in an thang duang zela tuna chuan an pol chuan ma an la ve thei tan ta kutet nain ong chuan he revolution hi azo huna chuan kanral thuam te hi sarkar thar ne na kan hla nanga ti chuan zero ti ming choin mi te tan puitu charity group kadin le ang ati voin October ni somni le pasari chahmadar som le minute somni khan Suibu PDF te chuan terrorist council lamin an ruat venglal pakhat tun u anti chu min kung khwa thing puidora an kap hlumta ni inan soya Suibu PDF te chuan venglal dang te po an la in nuk dok du lo chewani chuan hetiang hian kan ti vekang ti in warning an pek bel le ngal bok tun ma dewa tang khan sipai le police CDM lama omta an omzel thu kan thethina people soldier santi mai police le sipai CDM lama pakai ta ten an din pol pakhat chuan sipai te mai ba ka tuna chuan an nu pui le fa te po an omna kem chua sana an tlan chua zel thuan soi heng sipai le police chung te hi pon chua po phallo
bazar kalmai mai po an khu khirtlat ten ni hloma atlan chuak tena an soidan chuan campus chhunga hian khua khirna anasa in human rights an palzut na sa thei hle ni anti hetianga khua khirna anasa tawangin tlan chua mai du na alian tual zoka tunlai hian ni khata som chuang an tlan chua na mun te po a hial thin ni in people soldier pol te chuan an sui chutianga sipai nu pui tlan chuak ta te chuan tuna hian pol din vele chhongin midang tlan chuak ri lo tlan chua du te tan puin ma an la ve mek bokani ASEAN Summit chu minong hlana tel lo point an lo thu thei viu maya ASEAN lam chuan sipai council foreign department lamatangin uchian e chu tel ve turin an soma ma se sipai council chuan an tel tir ta lo ni hemi chungchang hi voin khan minong hlan chuan soi fe in ASEAN chunga an vui vai wanga ni lo thu asoya ASEAN meeting chungchanga soyanga to hle ni ASEAN Summit chungchanga uchian e an som thu le chu som na chu ram hruai tu aya level niam zok an soma wanga thila boi thak thei thu han fix don tak taka thila ni hlei thei lo tur thu te ASEAN kal mang ne na ain kal hrim thu te an char tar bung ni na a member ram te in tluk tlan na le in za ton na chungchang akal thu te asoya ti chuan mi nong hlai ne mo a ai o thei tu tur department head tu emo ber tel tura an ti chawin ASEAN somna chu somna tling anga an ngai tur thu an lo soi to boka ma se kan riat angin ASEAN chuan an meeting an thul pha chuang ta silova chu wangin voin khan mi nong hlain chu thu soin ASEAN lamin an som uchian e an tir lo chungchanga ASEAN chunga an vui vai wanga ni lo thu le ASEAN ne na ma an lak dun zel tur thu a soi non le ani National Unity Government NUG noya finance le investment lam department chuan voin khan Myanmar mi puite tan thulom deuh maya ti chuaka an soidan chuan spring revolution pualin ram chung mi chi rangin an har satna phu hruk nan apung lovin sumapuk tir dona sumpuk tura ruam hanzat hi US dollar million sang khatani a Burma poisa chuan hei hi sang khat le zanga velin lo puntir ula chuti zat vel chunianga atam tham hle ni heng sum te hi revolution awanga chung kotinin har satna an to sut kian nan kum ni chungin apung ommia lovarul le tura ruaman ni in sumpuk dan tur chungchang chu nakin rei lo te ya chipchiar takati chua le an tum thu voin khan an soi anti hlotin tak chuan sarkarin apung lova sumapuk tir voi khatna ani dona Myanmar chanchina reng to tura ni nge yang NUG lam chuan spring revolution a hlo thlin theinan hei hi mi pui lam poin puk vek turin an so mani ole tun tumata na Myanmar news kan an ti chua thei chu khati zong kha ani a thlir tu ten kan chanchin ti chu ang atop thlengamin thlir saka wangin in za chunga lom thu kan soi ngal boke